MLA ka molai uba proses ti sokmi hakala sngi ublei jong ka khat khandai tarik unai tung ula ai jingerap da ki song pisa shaki managing committee jong Pratlik school ki badon hapo ka constituency jong u ka bola ai ha office sekam jong u hamolai no peneng kini ki managing committee jong ki Pratlik school ki kenthop ya ka Mount Carmel secondary school Mautawar ka molai Presbyterian high secondary school Yoronghem ka Phutmuri Presbyterian high secondary school ka Mauyong Japong Presbyterian secondary school ka Mauyong Rem Presbyterian secondary school ka Tholong Christian Lower Primary School ka Mautawar Presbyterian Secondary School bat ka Kiri Sings A Memorial School molai no preng Habai dei bakani ke jing aji herap borok Pratlik ki managing committee ki la ai khublei bat penpau ya ke jing songo ya wemele uba piti sakumi ubala songtho kerpang ya ke jing e jungki kum ke MC na ka benta ban siu ya tulap ki nongi kai bat kiwe ki jing don kam na kaliang jong ka managing committee jong ka school ni teaching bat ki teaching staff ni ai khublei iba ibala juya la yang ni ka school na por sa por ong kan ni ka por jong ka pandemic Andai hikor kisnem ki balalek nuwa ila jo ay ka jingerap na kapor sa kapor mensyag sinem ru ila wan hi sa po school ban wan ya kendua ikin hikay ban kali hi jing e ki ban ya kendua ban kalian jong iru ila ay ka jingerap na banta ki nong hikay ban nen ha ketugas ni ka ha kebai kol i ong ban wan yang mentas ni tingila asngu si ka de e habai ong ban na kalian jong i en ay yang ka jingerap sa ka school Nila kaliang jangka managing committee teaching pak non teaching staff sehisian pak ba ni ai kublei ba ni sngomu ya kajingerap ka jongpi na kapor sa kapor ya kajing sabun ya kajing mahanan sim jongpi ba ni nang yai kersyan ya pi ya kajing duai ba ublei unang ai pi ka mek ka besai ka bakot unang yai kerkung ya pi abang layu ada full ko untuk misut ko ba isok me dan ni jing alor ban ai jing kersya jing rap toi hadiah mga full impostor na fitu bidam kata dan ringa esengam nodru ban kali ka ai kata jing rap mesu so it ai jing rap yang tip la kanong mo katian na pisat ni chuan ka ba kemen hi ban pediang subhai kata jing ai ni te sesisi ni pagpag jo suno na ta jing kersya jing pi te mesu kemah mesi ka ba dan Isyong tanya, kerana boleh jeng orang keba yang orang kenal cuba ibu keren itu dia ni orang. If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Yang semua proses ini pun diberi ibang i sipun ki strategi sejuni. Sila persang benda untuk itu sipun ki plan. Ijing persang ini bak niyaman. Dan dengan sosial matang, idatang ko yung goal. Pagkatapos goal ko naman ay biting sakri, nang tajong ikipat ba, nang tajong school, nang tajong ki, kung magkasyurang katawa, baro kayo kijing iya, kung mga ismut ko, ikijing kira yung Nakaliang jong ke MC, ba't kung juro, nakaliang jong imay jong ba ilong itry, ba ilong semi ka school. Hagado kasi ba pifon ba, nismong dyan, na mabahas ba, bingin na, ikijing iya, pila tip lupa, pila suntuk lupa, pila koloi, makin yarap lagi dah kecil bersebut hidup hi. De sesi yang dah boleh share dah lupa. Yang akan dihapor dan penpau kejing semua, nak benda kini kikam kita kum nam kemat, filam wan sisa ban kener, filam kejang kecil kejing yarap, hantam kini kipor kita ni kembali keren semat, bahkan ni kembali kita sin kita nikam. Kalau di kejing Arab kepada nakapor sekapor, bila jumpa mat sepi school, mat kunturu kumok bila penpau, ikam bila kelale, nak bentah ginong syong jom mulai kisnam hapok mulai konstitusi. Nah kejing sisanga ngambil mulai, mulai nasyutri, hanya hapok kejakah balok badan hapok mulai konstitusi, badan ngasyam tang ni gawe kalau bah ปัจจุบัน
MLA ubah mi syakmat kat ni ban kena di kijing harap ladon hawi pan konstitusi dari kadang ada pulang mengampak UI di MLA jadi mungkin lah tanda kemudian mupi ban nangit kini baru kadai nomor bah mupi penpam kadai kemensim tapi dap tapi iya je kapan ya kijing syakri kalau tak kita kapan midan akan kapor kalau tang kijing semua kijing duai nak tajam pi boleh ngai pi kamet kalau buat kemakian kabor kijing start kijing champagne tapi nak pantrai tambah tapi nak jaram kabor dan sebagainya kijing betul ini penpal kijing dari kijing semua nak tajam tiba tapi long nanti mati bah UI lupa iba shwa bagi saya tentu ini saya siap dia dari MLA Joy dan Muram Joy la phone yang harus ngasuh jangan UI nomor baik pun bentar isu phone baru na di kampung di debat ketika dong kan ini la phone dia hari la phone yang ala penting sebarok di dekat jom kawan jadi nak dok kino hikai teaching bagi non teaching staff la pen itu iki baik bah itu suatu dan di punya jumbat mana haji Arab dan sekolah ke mati bawa kino hadu no kino hikai bagi bang kino hikai itu bagi dekat jangka manajemen komite ke penpau susah ke jumso kemen di Bahrain bah kapor bah mungkin pun berkat sehingga anu kalau susah kapor ke nak kita jangi sekolah jangi yang ke kalau sekolah ke bah lawan ni nak sekolah di bawah kiwan lagi long yang langsung betul mau yang tiba belas ni tiba tray ikam tiba di tray mesti di bawah ni kafi sebanyak shenru kalau kebarat nama bani perkat ya ki long yang langsung betul kan baru boleh di drop out di bawah poi ban sekolah ni sekolah jauh ni semua kemen ni semua ni benar mereka di sekolah kalau minta dari sini mungkin lagi lagi cepat nak buat sesuatu kung ka manager komite ba sekolah para kawai ikan pau itu semua ya tiba proses menuju kat ye mesibun ya kami sim berfidan Haswa kini haba ajing kren UMLA ula penpau ba ula persyang ban ajing erap ya jan borok ki skul kisnong kinongnya akali kamai kentup ya kinongnya auto kinong khap snyu bat kiwei ha ibor barit jong ula penpau ba kani kamde ke jingla jong henry kade ke jingkur khu jong ublei ubala ai kemensim benan ke jing songkhia bat ban yerap ya borok ki benan kam ma gidon ki skul kaba ki managing committee kim dan ka sponsoring babiang ni ki donors ke babiang ban kersyan na ban tajong jong noi kai ni ke skul ke syam jinge ha kedika ha kene ke jinge jong ni kona bodas wa jong ni khlam ke ba angi kendo ha kene ki singi mata gidon ki skul hadu san banai hindo banai mai tu ipi lo kim yo shu watang kan lo kono shi kim yo shu ya ka pisah na skul ka jinge na ki marba ki depend apa ka school fees jong ikna ki mar shu by school amar ikni ki pa jong ki kim yo shu ya ka kam ki jam ya ka pisah tinggal kim yo shu na ta daw kan bu jinge ha na ka dang jong ki head ki ba penya ya kini ki private school kelasem jinge ha du kata tiglewan nak le joki la kho dang le joki bat so kemen matumba mata mundunai ka koi sapo sapo ligi school ki pala de pa ai ki no kai aku ki agni tio gladet untuk no kai ku school la yo ka bandrung te la yo nerak untuk jongki di pisung thu ka long ba kala ong no kai nak ada junga ba ka de ka por ba borong ya sem jar sistem ya perlu te ka long be ban ai ka dum jung kam jongki te halai bo berit ya persyang ya ka ban pet ban khmit ban bit miang nak menta jong ki no kai ki ba bon kisnong pan so komen ko long ba ki kisnong parok ki badan nak na po stong pendong jengi parok stong pendong la dat ai ki ra ki bila kham na ki kum tu mata semulai bat hatane bat tu la ya jong jengi rap ibadah ka yang jenga bi rap apa yang pilih ngai kai so kuno bamyo nak shoot apa yang siam jengi atau kai so ki headmaster ni principal number penio dan jadi orang ini semua ini nama ba nak yang jadi guru ruas kata apa kabiang ngejingwan kejing siu dan kita
tak le ji im lo bunai ju pun sa ya ka sabri jong i teachers jong i ande bun don nak shu lai le ji ko kam don shu da option kan hap long ngi jinjar lang hadu kata ke so komen bana ka dia noi kai gitu kita harus foto hadu kata benikit punya pak lem dalam tak kecil ka ba aku berskul ya penduk hari ni sini mentah dia tahu mana pening jong jinge dari nak yang jong noi kai hi kalong ba still nak yang joki kalong kimdu pensin dong jingkan men ba apa yang jong ni jinge kala uti supply boleh supply hi nak banta joki masa sin pada dia ki pakin kalong normal situation mila pan di school mila pan be syaki jam gede jongi itu hakan ngasih mentabat dapat kerpang nak banta jong nak banta MC dengan semua boleh bagara pun di dalam MC mana wilayah kan berki khambun dengan KMC khamtam KMC gitu sponsoring body nak kalian jo balang nak ada balang president nak ada balang Catholic bang ada balang fellowship nak balang blay lang ni mungkin we baru hak iklisya we hak balang umbar hak kia persyanghi kat balak ajung bor ban continue kalau ban siu ya kena kai namaro nak kalian jo head nak ada principal nak headmaster headmistress bagi MC nak ada ji kalau mih pa bagi mih pa pembenta joki on dalam put benai kada lami si tarik tegala bojing ya hai mih pa bansiu baying bansiu belai bansiu by school bansiu by college bansiu kan ni kata param kalau bojing ya hai mih pa tiga MC lu bojing ya ha dari semua boleh nak yang jong bandar yang jong ki dia dah start tak pula jong kebor ya kaban siu nak tak noi kai nak yang jengin hab tu ha kalau baru macam jengin ha kan dengan tim ha dong ibadin dan lagi ki bayo sanction post dan government dari kebijakan jisiu government dong kalam muslim dengan pisah kan poi dan nama dari private school kan buat ha do kata di kadang-kadang dengan yang juga agak pelong bakal dia kebentar juga aku mau dikepor banwan lang syakmat bandikit menyebah berdengkat baki aku mau dikepor kebentar dan kebentar juga nam tak dengan jengek kapan nak dia ngejong di school nak ada yang pojok mulai jingi, nak ada yang mikir jingi, ada kepetik India boleh paruh hingga jingi, dan syuk akan dikenti mentah. Coronavirus, kena ke pandemik, dan syuk berhe, dan syuk menu dan syuk, mbak syuk melak syuk long ban ya kaban tiar, dari berkhot lah sistem hadu kata. Tinggi humility hi kau kibrio ke bangai, kau kibrio macam mana boleh? Kalau sekarang boleh hi usah ada itu lah, maka dia kecingek, membengi mat hak dia kesini ke mentah, boleh usah, usah ikan mat, bau dia kecingek, macam selain no, dah kecing aku pada kecing seni ke jom boleh. Pada orang hari ni mungkin orang kaya kita kecing kalau paham tak kena sekolah, ayat lawi je kena sekolah, hak dia kesini mentah. Ada mentah jom, Emily, berpen tak sekolah jom mulai konsultasi, lagi jom ke sorkan ayat dulu dia. Maka dia minta jiki benar pet mil lagi jong jalan kam. Jika dia minta jong kalau ai ku ban konbi kan message fi umde benar rai. Kalau tu kecingnya apa fi kan do fi patient ala jong school semua tip minikit ini bah namar bah tadi ke minta jong ban kersian. Oh kan ni nak lihat fi dari kersian borba hakiniki sudah madep mata dari kersian borba di school. Jika no kan di semat ada di semat tip ingat. Dekat tim dia bendaran, tim dia bentuk kat. Dapat dia kementai kebentar jom mati, kalau nak kebentar jong, nak kebentar joki, nam tak baik.